گودار و شوپینەرên meêjaj بۆ گەگەشەکردنا dawîn pêşhateyên danûstandinên Kurdî Rojavaya Kurdistanê ha Fadî Merî serokê Ofîsa Peywendiyên Giştî a şapêla pêşroja Kurdî li Sûriyê awakî zindî ji bajarê Duhokê li gel me ye. Tu bixêr hatî Kek Fadî. Eva alîzî şeş mehaya danûstandinên Kurdî hatina rawestandin. Sedemên rastaqîne ji bo rawestandina van danûstandinan çi ne? دەم باش تعالی شتەرەوشت هەموو تەماشەوانی هێژان را بەڕاستی ئەv تقریبەن ئەم دکارن بێژن ئەv شەش مەه بەلکی بهتر ئەو دانوستاندن هاتن ڕاوەستاندن سەدەمن هەبوونە و دانوستاندن هاتن ڕاوەستاندن بەڕاستی وەک ئەم وەک ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی سووریا هەروەها ئەم ڕەشدن بۆ ئەم دیالۆگا کوردی بسەر بکەوێ و ئەم جەدینە دوێ مەسەلە تێدا لێ سەدەمن هەبوونە دیالۆگ بسەرکەتن هەروەها ئەو داخویانی گشتیە سەرکردەیە پارتیە یەکتیان نیشتیمانی کوردی دەرحەقی ئەنجومانە نیشتیمانی کوردیدا هەروەها حقی پێشمەرگە ڕۆژدا کریارێک بۆ هاتن دەرخستنی عالیە پەیادێڤە هەروەها شەوتاندنە ئۆفیس ئەو گرتنە زمان ئەv هەموو بوون سەدەم بۆ دیالۆگا کوردی ڕاوەستا و پشتیک و دیدنا دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بەیلۆسی ئەمریکی را هەروەها ئەم دکارن بێژن دوجارە ئەv civîn hatin cîbcîkirin baylozê Emerîkî herweha bêguman ev rûniştina talî piştî gogera wî li Herêma Kurdistanê guftûgo kirdoyê civînê de û herweha ew civîn erênî lê meyza û tekez kir herweha Herêma Kurdistanê piştgêre ji vê diyaloga Kurdî re got bike peymanê giştî xizmeta xelkê me li Kurdistana Sûrî bike lê heta weke niha tisînor ew ti wext jê re nehatiye danîn bû ev diyaloga Kurdî dest pê bike ji bo Encumana Niştîmanî Kurdî tekez dike ji baylozê Emerîkî re divê hedek ji va mumaresata re werê danîn heta ev diyaloga Kurdî dest pê bike. Kek Fadî ji destpêkirina danûstandinên Kurdî re heta wekan ha em bêjin binpêkirinên PYD berdewam in enekesê herdem tekez kiriye ku ew amadeya ji bo berdewamkirina danûstandinên Kurdî herweha tekez kiriye ku serkeftina van danûstandinan bijardeyeke estratîjî ye heta çira deyê enekesê wê berdewam be divê helwesta xwe de. Belê ji xwe ev wek Encumana Niştîmanî Kurdî ev yek ji biryarê me sereke bû at Kongresiya Dêlqa Mişlohat daxistin yekrêziya mala Kurdî ji bo pêwîst e derûriya divî wextê nazik û hestiyar da yekrêziya mala Kurdî ji bo em meyzênin wek Encumana Niştîmanî Kurdî ev yekrêziya mala Kurdî xizmeta xelkê me li Kurdistana Sûrî bike. Em wek Encumana Niştîmanî Kurdî em ê tim û timiriç dibin û em ca dibin vê diyaloga Kurdî da û em ê berdewam bin heta ev diyaloga hemû ser bikeve nema inû got em qebûl bikin ev mumaresat werin serê Encumana Niştîmanî Kurdî û ev mumaresat berdewam bin herweha ji aliyê ra'î Emerîkî ve jî tê xwestin wek erkê xwe rabê qedamin ji vê îtîfaqiyê re dextekê bike li terefê dî ji bo ew berpirsiyarin ev diyalog. Kek Fadî alî Emerîkî wekû em bêjin gerantorekî bê alî hetan ha di derbarê van danûstandinan bi rola xwe rabûye yan na? Bi rastî bêguman heta niha Emerîkan wek bi rola xwe nerabûye di diyaloga de wek damin ji her du terefa re. Tenê Emerîkan tim û tim dixwazin ser mesela wext bileyzin. Niha gava em bixwazin ev diyaloga Kurdî bi ser bikeve divê sê
شرط ورندانين حتى في ديالوكا هاني سر بكبيك أمريكان وك برولا خوا وك طرفك ضامن جوي ديالوكارا نما به لي أف ممارسات دركبنج آلية دي وقتك زمني جوي ديالوكيرا وردانين درباس کرنا پیشمرگی روش الكردستان سوری او جی ضروریه بو خدمت خلق و خاکا خو الكردستان سوری بکن. باشە کەک فادی پرسەکە دیر لێ هەیە دەستپێکە وا دانوستاندناندا مەزلوم کۆبانی وەکو گەرانتۆرێکیش پێنەگەرە خۆداناسکردن حتانهاش بەرچێ دەرباری وا من پێکردنێن پێدێ بێدەنگ دمینە بێگومان ئەفجی هەروەها هەردوو برێز مەزلوم کۆبانێ و تەرەفی ئەمریکیش بڕاستی حتا وەکە ڤی وەقتی بڕۆلارە خوا نەرابوونە یعنی چاوە ئەم لێت مەیزێنێت ئەف دیالۆگا کوردی کوردیت کە vê خزمەتە خەلکێ مەل کوردستانە سووریدا هەروەها بەروڤا ji wê nake net bercewendiyê kesane de ji bo ew tim û tim dixwazin tevgera siyasî Kurdî Sûrî lawaz bimêne di vê qonaxa zîf re derbas dibe bêguman wê muhawele bikin mumaresata derxin astengiya derxin ev diyalog bi ser nekeve bes em dîsa te kes dikin wek encûmanan îjtimânî Kurdî em rişdin em cadin di vê diyalogê de em ê berdewam bin heta ev diyaloga Kurdî Kurdî bi ser bikeve bigihê peymanek giştî di hemû aliya de duwarê îdarî de duwarê iqtisadî de duwarê eskerî de. دێ civîna dawiyê de balyozî Amerîkî bi Braunstein لەگەل ئەنە کەسێ جڤیا بوو هەلوها هەژمارێک هەڤیتن لە هەرێما کوردستانی ژی ئەنجام دابوون ژێ ئەنجومانە نیشتیمانیا کوردی لە سوودیێ لە جڤینا خۆی داویدا براونشتاین گوتیە ئەوێ vêcarê bi ciddî sînorekî jê binpêkirnên pêdêre deynê ta çi radeyê ta çi astê ev yek wê werê cî bicîkirin براستیش هێویە منە و ئەمریکی وەک طرفك ئارکێ خۆرابێ وەک طرفك دامنج هەردوو ئالیاڤە براستی دەستپێکە ئەف دیالۆگ دەست پێ دکرد ئەمریکان وەک طرفك دامن بە ئارکێ خۆ نەدرابوو ئەم هێوینە vê derbê وەک گوتنê xwe derkeve wek tarafek damin ji diyaloga Kurdî Kurdî re wek tarafek damin bê û nehêlê ev mumaresat careke dî derkevin muhaseba ew em bêjin bi rengekî dî helwesta xwe zelal bikêş aliyê got astengiya ve ji vê diyaloga Kurdî Kurdî re çê dikir. gelek spas Fadî Merعî serokê Ofîsa Peywendiyên Giştî ya şapêla pêşeroja Kurdî li Sûriyê gelek spas li ser beşdariyê te.